Labes aselos iti makikita arason iti pan nakapapatay ti may sang appointed barangay kagawad ani Noli Kias iti barangay Puerte, Kawayan, Ilocosur. Nagsagrap iti biktima iti maminsan at tiro iti armas apaltog iti aking kanawan a barokong na arason met iti pupusaynan. Ti maitudtudo a sospek ket managad iti Rogelio Callejo Jr. karoba met lang iti biktima. Segun ti inisyal nga investigasyon dagiti kaming iti linteg, agarup alas 10 iti napalabas nga rabii. Anak awat da iti report nga adda pamaltog nga napasamak iti nasao nga lugar. Adaw guspet nga nagrespondeda. Segun ti pinagsarsarita iti press corps ken ni Eugene Kiocho agdamagin inumda kadwa na iti biktima, iti sangwanan iti pagtainganda, segun pa ikenkwana, awan ti anyo nga komusyon iti naaramid, iti baet, iti sospek, ken ti biktima. Kapuna kami tinatayan, sir. Kahit nagiinom, nagiti babae dito, eh. Tapos, nagidanat di kwarton. Kahit di jay, iti biktima, may na kinapatang dito ko, jay pimaltog. Tada suspect siya ngamin nga dajay pimaltog sila kabit na jasawa na. Ket imbaga na nga tingtingik di kwarto nga amom garod nga kasi mapaspasama kanya nga gasawa kunana apay nga didaka palatoy kunana. Ket di ko astan okay nya dito na met mo bright kunana diwan tingtingik apo nga dajay pimaltog ken di biktima anya garod sa sutem ta baarang mo kunana dingdingik apo jay kwarto. Sa sutem jay baarang mo kun kandang minangig ko nalabongin. Di rumarak nagitakmit di konsyale nga napasag dito yung tiyaro bayan ko. Nakapatulong kanya na jay paltog so nga jay syempre sa kiminakim ko syempre sa kaday wala tamit concern met inagaw ko yung paltog ingat to nagludol-lulong kabit to ingana jay nadundunura karo din ako. Ingana din nagparaya ta cresback tagkapsuta met ta jay paltog duami nga jay imak ken jay imak da pala kanyami ngem jay kalbitan na ni sel ko yan ti gatilyo na jay paltog apo so jay may met jay nagrescue jay sa pulis ti barangay ni Alex Camolina so jay na po ni turnover jay paltog kanya na wala sir tagididan ang garo jay kwarto ngem dingdinggi ngamin nga jay makinasawa among pari among madras ni mas istorya imbaga tay nga among nga problema may gasawa kunana siyempre ti sarita sir nadaras laing agbalikas kay among ti minuto nadaras laing ko pag sarita la siya kay anya sa sutem da barang mo kunana kay musika nga gidida sir hanga kaskari na nga tumader ka jay nga makaanawa kon nadalbong sigidan among ti pasama ngamin siya pagdiri malay sir siya makinunig suna kay dakkel bentahay tani sel ko ngamin da jay gatilyo na yung timak so nga di na nga baring-baring nga paltugan ta jay trigger na bagik so nga di na mabaling papaltugan. So yan, makinunig met. So yan, ilinudol-ludong ko, siyempre, dakila met. Hanggang yan nagparaya tak. Hindi, dami nag-rescue nga may nga pulis nga gaputan natayan. So yan na po. Second met kiti suspect, self-defense iti naaramid na. Gapuan ng tanapan na kanmet dinarup. Iti biktima, isuna, arason na pinaltugan nan. Usar iti may isang kalibre 45. Sila lang mapalang sir, sa lang sila yung gari yan. Kung asultan lang mas hindi pa sa alaji bagi dia harus biglang orang narami din so sila yang pasawa so nakarta sa din wala kumarit tapos siya din man sila gusto ay ban sila hotel no baso din ano yung motibo na sa hotel ala masultan talaga nag tentang rana siguro istorya besar kaya ganyan mo. Gapuan tinakaro apan naginabbo ni Kiocho ken ni Callejo nagsagrap dagiti dua iti nakaro apan nakadundunor arason anapanday paagas iti suspect a binayabayan dagiti pan nakabagi ti linteg narekobre pa iti kapulisan iti may sa magazine dua abala ken iti naaramat apalto. Ryan Pardo, Core TV News.